15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. The United Joint Action Committee of Non-Governmental Organisation East Giant Hills District, kabalam khamat ekajingyat patba sa Office of Deputy Commissioner ka District, penpen pau ekajing kershan halo ekajing penlong ka public hearing ka bedai ba ka Lom Serman Limestone Block A, jangka MS Sri Cement Limited ka banlong ha ka arko artrik ujamang arja arpun rio halom Serman, kala pen pau kajing sngokya nama kajing sya bom jing sya atiet, arnwat kibri wa wan sya kani kajingyat patba ha ki bor pulet. Ka committee lingba uba dao wan hiram by chairman ubadairu president ka EJPUF ulaong bagajingwan peni kajing kershan kare ka besuk ka basan bad om shamla kami lenti kajing peni bor ulakin turu ka office of deputy commissioner ban penbiang ki bor pahara bad kila jing ada bapiang kanang man penyaj baik ya katai ka hearing ulaong baga UJAC NGO ka dawaru ka sarkar ban siu bailuk san check katai ki ba minsaw na kajing sya atiet bad ban suspend mardor ki pulet ki bran kati ban tiet ki patba ki ba wan sya kani kajing yat patba kuman syukro ha ka ba minsngi ha kajing wan yat patba da katai ka kinhon bekersyan hakmat ka office deputy commissioner la up da ki ba persya ek public hearing ha ka ba la mi ka huri hura bat sya bom lathi negasngi ki kan hun san balang ki wa man wan mi chini ne benta go wa u chimbenta agani ga rally go penyo ya ga soryong pajba kailaka nong kle ta I kam bisen go her go em hini hapo ga joint action committee United Joint Action Committee hapo ga jingalam yong ka East Jantia People's United Front kam chairman but ka East Jantia Small Miners and Traders Association kam secretary yung Joint Action Committee. Ta nali yung hawa chimentai hagani ka peace rally hawo line na do na like that na do na tayo na chikilo hado wo boy sa DC office da sakhi ne ya kajingye penyobor kwa nagaliang ka police department hawa wani yopsia cha po DC office da khangi ka gate weda em chwale gibru giwa mud open kulmar hakmat yung gate tibi na ye daw gibru wa ninu go poi chwa ta gate dep nite pen kulmar gi hado wa mi ka jingya penyobor haperdi ki pulit wa ki pajba hakmat yang gate te I penrem juri ya ke police department he to wa u penem kam go dagla thi charge haga jingya to wa ka jinglai rally yang ki pajba ne gasngi chani sa po DC office nagliang yung ihi kam ga sen snyao yu wa gani man go to ka jingcha yu roj ya ka hok yung pajba ko penyo ya ka jing snyao go yung hadin wan mandayo upsia chapo ga sem yung ga DC office da khud ya katu kat ningut wow ya kelam da hadin wadayo ya kelam wo EDC rangkat ke jing amlang yung DSP da ongi wa ni daw da em chwa gi wan percha ahmad gate ni te daw da sa thu baklagi ya gijingwan gi yong tu ya kho churup te na liang police department ka da ongo wa usnyau bha u kerpat gi pajba wa umap ya gijing bakla yong police department te henrai katele nagliang yong dawa ya police department boleh ge inquiry go biang hajrong yo ni jingja badle nagaliang yung ADC la dapat pau wa OM gajing bakla gajing sangat bakla haperdi kiwa ya kerchan wa kiwa ya percha hetai nite daw police department hapo chim ya ketu senjam tai hawayo ya kelam kini daongi wa nabenta giwa kerchan nagaliang gayong district administrative ka ule ka katwi wala ne benta ka chongsuk chongsan hai time step hai poroman ya public hearing dawa juri naga sarkar bad naka district administrative kuwa open live bike ko ya tay public hearing kanang wagi pajba kamo da mi yo gi mi ne smi da changan gi mi cheni yo gi wan mi hetai dewasuk dewasan claim da em ginu pentut kerpat ile ya gobor police department wa penklan go ya bor pahra hetai khnang wagi bru go chim kabu kamajia ne hakmat yang ga gate da hini hadisi office so like you jam step
kamayo ini laar ngut gi pajba da menso mensnam gi hai por we pen yo bor wa pelit wa gi pajba hai tai kmat get te im kwa i gi ko dia step kam tu hai tai hathau pen man ya tai public hearing te i hajing to wa gitu gi wa chadat hagini gi pulit i dawa i nang sarkar wa hap ko su balutsan ya gitu gi wada menso mensnam bat dawa le wa ki pulit na liang yang police department wow suspend go ya gitu bro go pen MK ya go bor hagwa dat ucho ya upajba hawalai ya ke biga wasuk wasan i na liang yung i do gate him yo de ong chpon tin kerpat ile ya gini go percha ki perlok sen balang wa mhoi em ganu ke jing pen kulmar ha wa i em jing snya ha i kre i nei benta ga imlang salang nei benta ga bahag miet yong ga imlang salang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.